La mi-juillet était présentée comme la date limite pour le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo. Hagati muri Nyakanga hari hatangajwe nk'itariki ntarengwa yo kuba ingabo z'uRwanda zivuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo gihe cyararenze. Ese kuko izo ngabo zavuye ku butaka bwa Congo? Turabigarukaho muri iyi nkuru. Muri uyu mugoroba turi kumwe na Christopher Rigo washinze urubuga Afrique Labia. On ouvre ce journal en République démocratique du Congo avec l'objectif affiché par Washington dans Tutangire muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho intego ya Amerika yari yihaye mu gukemura amakimbirane amaze imyaka yo guhuza uburasirazuba bw'icyo gihugu itagezweho. Kuwa kane Kamena ushize umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yari yavuze ko yizeye ko mbere hagati muri Nyakanga ingabo z'u Rwanda zizaba zimaze kuva mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ariko ku rugamba ibintu biracyakomeye ndetse imirwano yarushijeho gukaza umurego. Dore ibisobanuro birambuye bitangwa na Aurelien Balzaki Chibongola Bangula et Kinshasa. Cela fait 7 mois que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé l'accord de paix de Washington. Hashize amezi arindwi Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda bishyize umukono ku masezerano y'amahoro yabereye i Washington. Ariko kugeza uyu ayo masezerano aracyagorwa no gushyirwa mu bikorwa. Mu bibazo bikomeje gukoma mu nkokora ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano harimo ivanwaho ry'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo. Amerika yifuzaga ko byaba byarangiye hagati muri Nyakanga ndetse no gukurwaho burundu ku mutwe wa FDLR. Hari umudepite watubwiye ko kugeza ubu ibintu bihagaze nta ntambwe igaragara iri guterwa. Mu byumweru bishize kandi imirwano yarushijeho gukaza umurego mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo cyane cyane iminembwe no mu nkengero zose za Fizi. Nk'uko abayobozi bo mu nzego zibanze babitangaza mu byumweru bishize nibura abasivili 50 bivugwa ko bishwe n'ibitero by'indege zitagira abapilote drones. Muri icyo gihe kandi abasirikare bakuru batatu bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo bageze i Goma binjiye mu rwego ruhuriweho rushinzwe gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Inshingano yabo ni gukurikirana no gukora iperereza ku ihohoterwa ry'agahenge. Nyamara ako gahenge karacyari mu magambo gusa mu burasirazuba bwa Congo. Et pour aller plus loin avec nous, Christophe Rigo, fondateur du site Afrique Arabia. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, Washington a fixé la mi-juillet comme horizon souhaité, pas vraiment un ultimatum au sens strict. Kugira ngo turusheho gusobanukirwa iki kibazo turi kumwe na Christophe Rigo washinze urubuga Afrique Labia. Muraho neza, muraho namwe. Murakoze kwemera ubutumire bwacu nk'uko nabivuze mbere. Washington yari yarashyize hagati muri Nyakanga nk'igihe yifuzaga ko ibintu bizaba byarangiye nubwo bitari itegeko ntakuka. Ese umuvuduko wa diplomasi wagize icyo uhindura kubera ku rugamba? Oya, ntacyo wahinduye na gato. Turabona ko abarwanyi ndetse n'ingabo z'u Rwanda batigeze bava aho bari, ahubwo navuga ko babyungukiyemo bafata n'ibindi birindiro bishya ku misozi miremire ya Minembwe harimo n'ahitwa Poizilo. Bityo rero iyi ni intsinzwe ikomeye muri diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yaha igitutu cya Amerika cyari cyarabashije gukumira ibitero by'abarwanyi ndetse cyanabategetse kuva muri Warikare no mu mujyi wa Uvira. Ariko ubu nibwo bwa mbere nubwo Amerika yari yatanze umuburo abarwanyi bakomeje gutera imbere no kwagura ibice bagenzura. Ni igisebo gikomeye kuri Washington. Umunyamakuru yese akomeza aramubaza ati ni igisebo gikomeye koko, ndetse na Marco Rubio ubwe umunyamabanga wa leta ya Washington yavuze ko ayo masezerano atubahirizwa uko bikwiye. Ese umuntu yakwibaza niba ayo masezerano yari afite amahirwe yo gushyirwa mu bikorwa kuva gitangira. Christopher Rigo uyu munyamakuru ahita asuvuga ati yego, icyo nicyo kibazo nyamukuru. Hari ukwibaza niba koko Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byari bifite ubushake nyabwo bwo gusinya ayo masezerano. Twabonye ko yasinywe mu buryo bwari bumeze nk'ubw'agahato bitewe n'igitutu cya Donald Trump. Ubu hashize umwaka umwe yasinywe kuva muri Kamena. Biragaragara ko nta na kimwe mu byari byemejwe cyashyizwe mu bikorwa ku rugamba. Byaba kubahiriza agahenge
gushyiraho uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano cyangwa izindi ngingo ebyiri zari ingenzi cyane: gukuraho umutwe wa FDLR bikorwa na Kinshasa ndetse no kuva kw'ingabo z'uRwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bityo rero umuntu agira ngo yumve ko kubera ko nta bihano bifatika bihari kandi kubera ko aya masezerano adategeka impande zombi mu buryo bukomeye, ubushake bw'abayasinye bwo kuyashyira mu bikorwa bwagiye bugabanuka. Umunyamakuru yakomeje abaza uyu Christopher Rigo ati ariko nanone muri icyo gihe Perezida Kagame yakomeje guhakana ko hari ingabo z'uRwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ese niba igihugu cy'Amerika gikomeje kuba icya diplomasi gusa hari icyo cyahindura? Ese ntibyaba ngombwa ko u Rwanda rufatirwa ibihano mu rwego rw'ubukungu kugira ngo aya masezerano yubahirizwe? Christopher Rigo umutumire akaba n'umunyamakuru mu gusubiza uyu munyamakuru wa France 24 agira ati ngicyo ikibazo nyamukuru. Ese koko hari impamvu yatuma impande zihindura imyitwarire yazo mu gihe kugeza ubu ibihano bihari ari ibya diplomasi gusa? Nibyo koko hari ibihano byafashwe bya nyuma byafatiwe igisirikare cy'u Rwanda kandi ibyo byari bifite uburemere runaka, ariko twabonye ko nta ngaruka zigaragara byagize. Nge mbona iyi ntambara igenda urushaho kuzamo igihirahiro kandi abakinnyi bose bayirimo basa n'abanyuzwe nuko ibintu bihagaze ubu. Aho intambara ikomeza nta gisubizo gifatika kiboneka, M23 irabyungukiramo kuko igenzura ibice yafashe kandi ibyo nibyo ishingiraho. Kigali nayo ikomeje kugenzura uburasirazuba bwa Congo haba mu rwego rw'umutekano no mu rwego rw'ubukungu, na Kinshasa ubwayo ishobora kuba ishaka kongera kubona imbaraga za gisirikare ndetse ikanakoresha iyi ntambara mu gukomeza ubumwe bw'abanyekongo no gukusanya inkunga ya politike inyuma ya Felix Tshisekedi ushaka manda ya gatatu kandi ukeneye gushyigikirwa n'abaturage. Bityo rero bisa nkaho uko ibintu bihagaze ubifite akamaro kuri buri ruhande. Umunyamakuru yahise amubaza ati mvuze ibyo reka ngaruke kuri Kinshasa. Ese Kinshasa irimo gushyira igitutu gihagije kuri Amerika kugira ngo yamagane imyitwarire y'u Rwanda? Hari abavuga ko ibyo ikora bisa n'ibidakomeye. Christopher Rigo ati oya, navuga ko Kinshasa yakoze ibyo yashoboraga gukora byose. Ubu noneho umupira uri mu kibuga cy'Amerika. Twabonye ko kugeza ubu yabashije gukumira ibyo bitero, ariko kugira ngo M23 ive mu bice igenzura no kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive muri Congo hazakenerwa igitutu kirenze icyo tubona ubu. Nanone kandi hagomba kubaho ishyirwa mu bikorwa ry'ikurwaho ry'umutwe wa FDLR. Kugeza ubu ibyo ntibiragerwaho. Habayeho ubusabe bwo gusaba abarwanyi gushyira intwaro hasi, ariko bwari intege nke cyane. Bityo rero kugeza ubu nta kintu gifatika kirakorwa kandi hashize umwaka wose. Umunyamakuru akomeje amubaza ati MONUSCO yabuze icyizere mu maso ya benshi, n'ubuhuza bwakozwe n'ibihugu bya Afurika ntibwavuye mu musaruro ushimishije. Ese igitutu cy'Amerika n'uruhare rwayo muri iki kibazo ni impinduka nyakuri cyangwa n'ubundi buhuza buzarangira nta musaruro butanze? Christopher Rigo ati mu by'ukuri habayeho ubuhuza bwinshi bwakurikiranye, habaye ubwa Afurika, ubwabereye i Nairobi, ubwabereye i Rwanda, ubwa Qatar, hanyuma haza n'ubwa Amerika. Kwinjira kwa Amerika muri iki kibazo niko kwahinduye byinshi kurusha ubundi buhuza bwose, ariko turabona ko hari aho ubushobozi bwabo bugarukira kandi ubu niho tugeze. Ikindi kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari izindi dosiye zikomeye ziri imbere ya Donald Trump zirimo ikibazo cya Iran. Niyo mpamvu tubona ko kugeza ubu Washington itarenze ibihano ifata ubu, kandi ibyo bihano kugeza amagingo aya ntibiratanga umusaruro ugaragara. Arakomeza ati inyuma, ubwo ndavuga umunyamakuru wamubazaga, inyuma y'intambara kandi hari ikibazo cy'umutungo kamere, cyane cyane amabuye y'agaciro akomeje kwifuzwa. Ese birashoboka gukemura intambara hatabanje gukemura ikibazo cy'ayo mabuye y'agaciro? Umutumirwa ati nge mbona ikibazo cy'amabuye y'agaciro ari nk'igikomeza gutera imbaraga iyi ntambara, ariko sicyo cyabiteye.
n'ikibazo gikomeye ariko si cyo ntandaro y'intambara, ariko biragaragara ko M23 ibasha kwibonera amafaranga binyuze mu kugenzura ibirombe bimwe na bimwe cyane cyane ibyo muri Rubaya. Si ibyo gusa, ikusanya kandi imisoro ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ku bikomoka kuri peteroli ndetse no ku bindi bicuruzwa. Muri iki gihe M23 ntigenzura gusa uturere yafashe mu rwego rw'umutekano, ahubwo iranaducunga mu rwego rw'ubukungu, imari n'imiyoborere. Ibyo bituma ibifite ubushobozi bwo gukomeza kugenzura ibyo bice. Yarashoboye kwinjiza abarwanyi benshi. Raporo iheruka y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko kugeza ubu M23 ishobora kuba ifite abarwanyi barenga 30,000, umubare munini cyane. Niyo mpamvu muri Congo hakomeje kuvugwa ikibazo cyo gucikamo ibice. Mu by'ukuri hari nk'ubutegetsi busa n'ubwihariye bumaze gushingwa mu burasirazuba bwa Congo, kandi uko ibihe bigenda birushaho gushira niko bizagenda birushaho kugorana gusenya no gukuraho iyo miyoborere iri kugenda yubakwa. Umunyamakuru ati mu magambo make nk'uko nabivuze mu ntangiriro, hagati muri Nyakanga nibwo hari hateganyijwe nk'igihe ntarengwa. Ese twitegeki ku ruhande rwa Amerika? Christopher Rigo ati ubu byose biri mu maboko ya Amerika nk'uko nabivuze. Icyo gihe ntabwo cyari ultimatum nyayo. Marco Rubio yari yagaragaje gusa icyizere k'ingabo zizaba zamaze kuva muri Congo hagati muri Nyakanga. Ubu rero tugomba gutegereza tukareba icyo Amerika izakora. Birashoboka ko mu rwego rwo kongera uburemere bw'ibihano yafata izindi ngamba zikomeye kurushaho, ariko nabyo birimo ingaruka. Twarabibonye no mu bindi bibazo mpuzamahanga nk'ibya Iran cyangwa Uburusiya, aho ibihano bidahora bitanga umusaruro wifuzwa. Nuko ikiganiro cyabo cyarangiye, umunyamakuru aramushimira ati murakoze cyane Christopher Rigo, murakoze kwemera ubutumire bwacu. Tubibutse ko ariwe washinze kandi akaba n'umwanditsi mukuru w'urubuga Afrique Labia. Murakoze cyane Christopher Rigo, nawe ati murakoze.